omworeko ogwo atebeekaniseho omunyeshengyero ahabwa Sheema municipality Dickson Kateshumbwa nagira ngu sente zoona ezirarondanwe kuruga omu mwanya ogwo n'ez'okwombeka irwariro erirakore aha ndwara ezi zitarikutoorana na richete non-communicable diseases nka shukaari, pressure, ekokoro n'ezindi ahari Kabwohe Health Center 4 omuri Sheema municipality. Ebiro ebi by'omworeko hiine eki mbatebeekanisizeyo omusomo niguza kuruga omu kitongore ekya German. Omwaka ogwo wahwire nkaza German na deputy speaker twabugana ekitongore ekyo ntwija kutunga skills ntugire ntuzikozesa kandi ntutungura hantasiya yitu eratureetere kugira ngu abaana bitu bashoma amaka gitu gabagye ekerumwa akasente tekuza mu rwaro rwingi. Abebembezi abaika omu mwanya ogwo nibashaba ihanga Uganda okwegyera ahari Sheema ekiyatandika. Mwe ntwenda abantu bije nabiine embuzi nabiine ente byona nibiza kuba bulumi minyeto mwije abo kubihanga eri twayega skill niyo direction yo tutoramo y'abantu mu mashomero y'abantu mu maka aharengorwe twayega umwuga gukongerera abisitura tukora kuba betona ukora amate oregeye gukora yogati. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni wari kuteekateekwa kuba yije kukinga omworeko ogwo n'okutongoza kwombeka ekishengye ahari Kabwohe Health Center 4 ekirakore aha ndwara ezi. Nkugambira tujya tuza kushuka slab ya ground floor kandi during the 4 days ebiro ebina nihiza kuba hariho n'ebindi biri kugenda omu misho nka competitions na talent ntenda tuhereze chance abaana bitu abakumanya abine talent. Omworeko gw'orugambo n'ogwo kutandika ebiri 14 bikwezi kwa kabiri omwaka 2024 guhwe ebiri 17 bikwezi kwa kabiri omwaka 2024 gashakwa Michael atwakire.